Lamsugo jotono Swrangchati Kokborok Koktwma nongri logi tonga ngori tatini Kokborok Koktwma rakangkha. Hastefa Indorsina Reddy Naluni Majak Mumbai Chashalo Statehood De Palalekha Rajbhavana. Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Andaman, Nicobar, Deeppunja, Chandigarh, Delhi, Lakshadweep, Pondicherry. Statehood De Palalekha Tini November Tali Pula Shalmari Chashalo Rajbhavana. Aro Narwai Okrangke Majagikha Tripura Hasni Hastefa Indorsina Reddy Nallo Khobai Kobani Juda Juda Adongra. बोले हैं इसमें मेरा स्टेट का एक लिंक है। तेलंगाना से आता हूं तो तेलंगाना पहले निजाम से जब सेपरेट हुआ था उस टाइम था 17 सितंबर। तो 17 सितंबर के बाद में देश भर में भाषा के नाम पे स्टेट्स बनाना है। तो उस सिलसिले में अभी बोला है पोटी श्रीरामुलु एजुकेशन के बाद में आंध्र हम तेलंगाना स्टेट का बनाते हैं। तो कोई हर स्टेट का एक अलग अलग आइडेंटिटी होता है, मगर देश भर में यूनिफाइड कल्चर जो है अपने को इकट्ठा रखते हैं। तो वैसे Bolong Montri Onimes Depunmani Manjak Mumbai Chashalo Tripura Biotechnology Council Luachi Mumbai Chandanmura Krishna Kumar High Secondary Rugnogo DNA activities Khaye Yagbai Snamjak Dal Bidal Manikani Funok Jakha Chandanmura Krishna Kumar High Secondary Rugnogo Tripura Biotechnology Council Luachi Mumbai Tini November Tani Pula Shulmari Chashalo Waste to Wealth DNA Club 4th Year Activities Khalaiza Khatini Naithok Panda Klaimoni Bishate Jengsil Nangai Majagika Montri Onimes De Burma Montri Kishore Borman Koi Kobani Juda Juda Adongra O Shamong Butangi Nahar Mungkha Shamong Nangya Manikuni Rogno Rang Morogni Manikni Snamnani Tongkhor Kaham Narakna Bagai Hozak Khlainani O Shalo Rungnoki Rung Srangirog Dalbidal Manikni Snami Fuluk Lekha Shamong Nangya Mani Rogno Lama Lampro Kibele Mani A Mani Rogno Ti Naithok Manikni Snami Funugi Lekha Samung Nangya Plastic Bottle Rock Klaijak Rogno Rotokari Snam Laika Naithok Mani Plastic Home Guitar Rock Snamui Funuk Laika They are Mani Hamia Kibizak Roba Dalbidal Bitiburai Snamui Funuk Laika Bogbar Kaitanio Nangmani Bitiburai Rock Snamui Funuk Laika They Hamsa Kaitanio Nangmani Bitiburai Rock Snamui Funuk Laika Abunanka Biotechnology Medical Surgeon Jara Hormone দাস নমশূদ্র এদের থেকেও কিন্তু স্পেশালিস্ট অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বেরিয়ে আসছে এবং আমাদের সাপোর্ট করতে হবে। ভারত সরকার চাইছে, ত্রিপুরা সরকারও সেটা চাইছে। আমি একজন পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, আমি চাই এই এলাকায় আমার দপ্তরের থেকে যাহাই দরকার, মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন এখানে মর্নিং ওয়াকের জন্য প্লান্টেশনের দরকার। 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমি বলেছি ভাই আমাকে জায়গা দেখিয়ে দাও, প্লান্টেশন আমি করে দেব ফরেস্ট দপ্তর থেকে, কোনো অসুবিধা হবে না। ইউ জাস্ট শো মি। আরে আমরা মন্ত্রী কেন কাজের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যতজন পেয়েছেন সবচেয়ে অধিক যদি কোনো ব্লকে পেয়ে থাকেন আমাদের এই নলছড় ব্লকে এখনো পর্যন্ত 5 জন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কুটির শিল্পের শিল্পী কিন্তু আমাদের এই নলছড়ের মধ্যে। Montri Shuklachura Nuatiani Manjak Mumbai Mono Hatio Shalthamni Bagai Haste Beremni Yoga Bataimo Chengshui Rizakha Shakno Kaham Tonina Bagai Khlainani Nango Yoga Mono Hatio Shalthamni Bagai Haste Beremni Yoga Bataimo Chengshui Rizakha Shabrum Subdivisional Youth Affairs and Sports Department in Luaji Mumbai Mono Hati English Medium Rungno Pishni Himbotok Rally Khalailekha Te Hasni Culture Hankor Khoboi Sports School Ni Rung Senai Senai Geography Manjak Mumbai Bana Tishaka Haste Te Hankoni National Anthem Rajabmong Rajawi Shumai Tanglekha Oshalo Shalthamni Bagai Haste Beremni Yoga Bataimo Chengshui Rinayangai Majagai
kha jati kathar masakmani bisingtei Mantri Shuklachara Nuatia Bonokari Tongo South Hangkor ni Hangkor Sabatipati Deepak Dutta Bakaste Police Tangphak Nityananda Sarkar South Hangkor Thangmang Tang Bedek ni Tangphang Ritensil Bakaste Thangmang Tang Bedek ni Tangphang Jimmy Deborma Hoda Hamkrai Samung Tangnai Gorango Bhumi Khoboi Mono Hati Gram Panchayat ni Upapradhan Partha Chakraborty Tekubuni Juda Juda Adongro আমাদের এই কম্পিটিশনের অনুষ্ঠান সেটা আয়োজন করা হবে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানান প্রত্যেক বছরের মতো আমাদের ইয়োগা কম্পিটিশন সেটা স্টেট লেভেল সেটা করা হয় এবং যারা ভালো পার্টিসিপেন্ট যারা করবেন যারা সিলেকশন হবে আপনাদের ন্যাশনাল লিগ বা বিভিন্ন ইন্টার স্টেট সেই ক্ষেত্রেও আপনাদের সেটা অপরচুনিটি থাকবে আজকে এই যোগা আমাদের ভারতবর্ষের সকলের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র মোদীজি ওনার নেতৃত্বে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের নেতৃত্বে আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পরে আমরা বিশেষভাবে যারা নতুন প্রজন্ম তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য যোগা ডে সেটাও করা হয় Bajalbari Mogolam Thangma Lama Katar Snam Tongmano Thangai Naika 24 Ramchandra Constituency ni MLA Ranjit Deborma Hamkrai Shamungo Onkhorjak 24 Ramchandra Constituency ni MLA Ranjit Deborma Hamkrai Shamung Khlaithanio Kashimanya Kebobono Lokorogni Birman Lokorogni Jingjalni Koktwma Khana Kahingke Nogo Achuk Tongya MLA Ranjit Deborma Logi Logono Kami Amchio Thangai Lokorog bai Malayu Koglam Shalayu te Lokorogni je Jingjal Angi Tongmani Abono Yakagrina Bagai Chaitogo Sekangni Shal Logobo Nogui Mankha Lama Kriyo Lama Snamai Rimani Police Station Kriyo Police Station Snamai Rakha Bial Bikhato Tongnai Lokorogno Rangri Riwi Chubakha Tabuk Bahaino Chubamani Mangpili Tabuk Bahaino Lokorogni Shamo Tongmani Mangpili Kasi Faitongo Kereng Kereng Thairokni 24 Ramchandra Constituency ni MLA Ranjit Deborma Kadagma Shal Romai Lokorogni Shanmung Tongmani o Shanmung Tabuk Mukthang Angani Fashi Tini November tani Puila Shalmari Chashalo Bajalbari Don Bosco School ni Shimi Mogolam Thangma Lamprajora PWD National Highway Division Lama Katal Snamjak Tongmano Thangai Naika 24 Ramchandra Constituency ni MLA Ranjit Deborma Kadagma Shal Romai o Amche Tongnai Lokorogni Shanmung Tongmani Rengnogo Thana Bagai Chererok Jingjalo Klailai Tonglai Mani Hani Bagai o Lamano Dati Dati Snamai Rinani Bagai Shani Failemani Kamni Lokorok Paithago Borokni Imang Mukthang Angnani Faishi Kadagma Shal Romai Kamiamchini Lokorokni je Jingjal Kotor Angi Tongmani a Jingjal Kotor Yakak Nani Faishi Jingjalo Klaijak Lokorogni Kokno Khanawi Paithago Lokorogni Shamo Basakha 24 Ramchandra Constituency ni MLA Ranjit Deborma Kadagma Shal Romai Lama Katar Shani Failimani Tabuk Amcheni MLA ni Chaitok Mumbai o Shanmungbo Mukthang Angi Tongo o Lama Katal Manai Amcheni Lokorog Belaikino Khatung Khajani Bishingtei Khatung Laimani Mangpili Kasi Faikya Sintini Chini Ramchandra Gatni Don Bosco School by Chini Paglabari Je Lama Thangmani Lama Moglan Lama Abo Tabu Highway State Highway Samung Chenjak Mono Tabu Buti Khaye Khlaijage Tongmo Tini Nailena Phailemani Chini Borom Ganang Chini Social Worker Chini Ojamarano Ti Takai Lama Wati Thangmani Rologino Je Agency Borok Aro Phaika Wa Tangma Shuru Phaika Hal kolongma bisi kolongma angka, abo sawi lap kiri. Sarkar paika sarkar tangka. Lokorongni dabi tongmani o lama selamai dinani bagi.
tamoni hingka bongni bwsabwtwi no Don Bosco school tuwi porinani blekai jingja chini borom ganang Rupo bai chini social worker Sumon bai so chini Omordi babu sam saka school thangdro phano omoni sikang repairing khairni bagai ola mano sing repairing khairika school jate phaimana mate tabuk blekai tongthokka moje state highway ka lama kotorung tabuk chini lukorok gari khungtam school ni bus rok tab thanan bagai blekai subida ngan amchani lukorok ba hamjaka ola mano musuk war kotaka kangi rimani bagai singkha khlayo chini Ramchandra Ghat ni te gobang mamsayo इतिमध्ये न काम सुरु खाते स्टेट हाईवे ने गोबां मांखा दा कायसा मिया इंजिनियर बो सालाय आं साइमान खा चिनि समत पर्द बिल हते पहरमुरा 7 कोटी टाकाने कयदिन बिसिङे न टेन्डार न आबो बा लामां थाना आनि विधानसभा केन्द्र कि सं सकलाय कि खयं सकलायो के अमति खैन रामचंद्र घाट नि गोबां लामा जेता 80 90 बछर 100 बछर खालाय जिगा अ लामा तिनि स्टेट हाईवे र खालाय जाति दंगो आगाम दिमते बा खालाय जानाय जों खाख्लायो जों थानसा तंगै गुबागारेन तै फांबाय सबा खाय तंखाय दफा हानि कगनो वानसगै सबा खाय तंखाय बसकांगो डेभलपमेन्ट बंगनै सिनि दफानि मानथायबो जों सेगै तुगनाय শাক শাখাবো হাফ হবজাগাই থৈকা সামুক তাংনাই জিতেন্দ্র শব্দকর আসামসা শাক শাখাবো হা বাই কলাই হাফ হবজাগাই লাংবা চখা শিকলা আমপাসা থানানি বিসিং খবজনাই কোলাই পঞ্চায়েত গানা আমচে অপাটি মং পাটিমানি কক্তমা সাউইমানখা কোলাই সুধাংশু ঘোষপাড়া আমচে তংনাই জিতেন্দ্র শব্দকর কোলাই পঞ্চায়েত গানা আমচে মালখঙ্গ হা তুম ফাইনি সামুক খ্লাই তংমানি আজরাও হা বাই কলাইকা আশিকলানি শাখাবো হা বাই হবজাগাই থাকা আশিকলা उलाव कामियामचिनी लुकुरक नुगै हा बिसिंनि कारि लाइका सिक्लानो तै लगी लगी हरबथनाय ब्रेन्दे रकनो कक्तमा रहलाइखा कक्तमा माने आमबासा हरबथनाय ब्रेन्दे रक हायै तै कामियामचिनी लुकुरकनि चाइतक मुंबाय हा बिसिंनि कारिखा सिक्लानो तै कुलाय दलाय हांकर साकामनगो तुबुइ फाइका साकामनगो तुबुइ डॉक्टर रक बाय साकनाय जगमानि यागुलो थैका हनै सावि रजाखा सामले मारि बेंगा कोलकाता से ओइ गानो गारि मारि ठीक दिते गया मारि 10 बांगा কোন জায়গা এই পঞ্চায়েতের সামনে কোন সময় জেনে না আধা ঘন্টা স্যার আনছে কেন রে ফায়ার সার্ভিস এর নাম কি যায় এর নাম জিতেন শব্দকর বাড়ি দিয়ে বাড়ি সুধাংশু ঘোষপাড়া
Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung cengi tongo ter ni mol norok jo tenu koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandabai hukumu pandao kurungnani bagai norok jo tenu koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiu belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jo tenu hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai khnai koirom chosma thu pere khnai koirom chosma thu pere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisio ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. Mino chumbai krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo sung salbrum no nok nukhung ni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok baisen malai mannai belai kana hambai Kolomka baskango kathar osari matai phaitongo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hangkalai sini arok katang resamlai kurung mosanai kurung tamlai kurung phaitongo sini Swrangchati orsani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tiring orsani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham resamlai kurung phaidi joto makurum sakurum nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno resam khelai senai nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha mokoli nai thok bakhani tong thok nangmai malai ke asus tong thok kisi kono phaidi galao sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai biskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak phanthon laijak khaklayo norok bai dakno malai jini screeno norok nugi manana number rok arrogo poktuk bai gerungni jengbai malai ni bagi tai thangnai bisini haino jeng laklaibo noroni bagi kaham sapnai rok no tim phaijak mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo phanthon laijak hambai Hello bayrok bahai dong bai ang don takhuk manik debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival biskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nogui tongo teng aro rchabu tongo te taklai bo chapnai abono karibo ang taklai tekes band of ang chapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengkai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai chapnai Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test
khayarni bagi nangmasuk shepshap tongo tei test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo burongni bemuk nai krung eba gynecology surgery urology tei bukung khunjo totra nai krung doctor bo phai shakdok nai feyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburung na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai nai feyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai faidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba teba sina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lok ni sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo তাই বকা হামকাই সাইমান্না নি বাগৈ তিন হসপিটাল খাই ভিজিট খালাইমানো হামবাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া
ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tinil bagai Kokborok Koktwma umur sukna uli Koktwma saimana bagai cekari nai tungti Swrangchati hambai.